Hadda kamot dito'y paraangan niya, Wangkail. Ay, agpapaanginak. Umayak ko mamakimirinda. Tawan mamirinda, di balay ikaw. Ay ingkalata di kusina, tadapay tinapay. Ken adan sa titimplaan adyos ijay. Anya kamot na Nangkail. Nagdigos ka kaday. Ha? Ay kwa, inton bigat nga agdigusak ta nalam minty water. Hey, Bareng pumudot inton bigat. nagado ti maang-angot ko ken Kangkail. Number 1, agat nuwang ka. Una ta napanak nagipalinong itinwang. Ken inarakop ko pa'y jenwang ko. Ha? Number 2, agat anglit ka. Ket, nagling utak Number 3, agat aso ka. Inubak ngamin itay di asok, ta kaya't nangaubak. Yay. Ay lukod day di nga aso. Naglambing. Kaya't nakit din, maturugak kano iji kulungan na. Yay. Kasta kalambing di asok kwa raw. Agat kalding ka pa yang Kyle. Na Naglalaok ti angot mau. Ingkakit ti agdigaw. Antay, nagangot niyang Kyle. Apay asaan nga agdigaws. Ay, kimarumanan ti sakit na asadotaitis. Anya sakit day tantay. Kinasadot. Ah, Ala, sikat ti mangibaga amapan agdigaws. inton bigat kanon antay. Wen, kastalatan ti isong bat na nukunaek amapan agdigaws. Inton bigat kunana. Bayan yung aruday. Tabarang agdigos inton bigat antay. Ay, umayak man makimirinda. Ay, wen ala, ingka ijay kusina. Tamang isagana ka iti merienda tayo. Wanantay. Aw, at tuyin ti merienda, antay, anggail. Saggay sa tayo a sandwich kan juice. Ay na, kastaban. Ay, apag isuta mabisinak. Ala, tapara kanyak. Tainak ang merienda ijay kubo di talikudan ti balay. Kajak magustuhan ti malanglang abko nga angin ditoy. Ay, why? Na Uray siyak manantay. Na. Ijayak mamit kubong ag merienda. di mapantayo ijay nga agmerienda. Ay saan? Ditoy kansalas inteng. Ha? Ala, kwarog. Intan ijay kubo. Wanantay. Inala kon ti kuwa. Na Intanantay. Sige. ay naggalasin nagidya adwa. Kasla didak kayat akasangaw. Apay nga ta. Awan mo't madinga inaramid ko Apay nga adidak kayat akasangaw nga agmerienda. Woo! Ay na! Nabang-ara nagpaya nagdigos tuya. Uray siyak ba daw? Ay na! Nagmayat gayam tirik na no inaldaw ti panagdigaws. Ay, wine. Isungay ta. Inaldaw ta nagdigos. Sa nabalay ta, dumot ti danaw. Day talaeng tawan na bang lo asabunta. Day barsaw ti pagsabsabunta iti ulo ken bagita. Awan pa'y shampoo ken batsop tamal. Ay, uray na. Sa nabalay ta na bang lumay. Kalaman si flavor ko naman. Ala, uray yun. Tinapatag, inaldaw tangagdigaws. Unay ni Banang. Nakatugaw latan di ta balkon gagsilsil pa. Di na pa'y madlaw apal paliiwak Agkatakatawa. Ay, saan nga digdigaws? Kabuteng na, tidanom. Ay. Siyaksa mo ti bagbagana. Siyaksa ti paspasagidan na. Agat ang late. Hey, Banang! Paspasagidan na kanya. Anya ti bagbagam, intay. Ay, siya ka di ti bagbagam asaan nga agdigdigos? Ay, dahito'y manboy-boya dito'y Facebook, intay. Saan nga agdigdigos, takabuteng na tidanom. Iso nga agat ang late. Ibagam no siyak ti dakdakamatan. Saan nga ron asika? Na Nala, adaywan nak dito'y balkon,
ta ituloy ko ti ag cellphone. Aday ta, mapunon titimba. Ay, dapat tinanob akas to'y. Agdigo sa kun. Ay, saan unay analamin ti danaw ta nangidadangak iti inayon ka. Agdigo sakman anaimbag. Day abanang. Paspasagidan na nga agat ang litak. Oh, agdigo sakman. Agsabunak iti nabanglo asabon. Ken agsyampu akman iti nabanglo asyampu. Ha? Na Parintang? It's that yaw? Katwan. Apay. Kaskala nakasabat iti artista. Ay, huwag paray. Kasla ka artista. Aya! Oh! Aguray ka paray. Apaya kasta tilang mita. Nakalinlinis ka. Ha? Aya. Huwag mate. Ay nagbanglo ka pa'y paray. Agat babae ti pangbanglo mita. Agat babae? Perfume ti babae ti kaat ko sawon paray. Ay, imbang banglok tayo perfume ni Banang. Ay meta paray. Nataer ka iti kasta lang ang mita. Kasla ka artista. Aya! Ay, gapo iti nakunam. Ay, inta iti tersi na ni kagawad ko nang ta ilibre ka iti merienda. Ayos Ariglado paray. Inta ka ruday. Isumot lagayam nga ilibrim ni Kabadong tadinayaw na ka, Kapitan. Ay, wala. Ngayon, imbaga na ti agpaiso. Nataerak Kapitan. Ken, nabanglo akpay. Oh! Ay na. Mayat Uraya lang na bangaran dito yung soft drinks. Ay na naghimasay. Ayos Ay, mga anak man pwede tayo tinapay. Ay na. Mayat ti lami isti soft drinks. Siyak nga, Kapitan. Ay nakilibre. Apay, dinayaw mo ti langak aya. Saan mo't? Kasano nga ilibre ka nga? Ay, kasta aya. Ay, Kapitan, nakatataar ka mo tang. Ay, wan, nakabangbanglo ka pa. Kasta, mala. Magalakan iti merienda mo ta, bayadak. Ay, wan, Kapitan. Ay, nakapalisa kon Banang. Inakon maturog. Aguray ka. Sabali manenday ta t-shirt kan short pan mo Wala. Ay, narugit nga min itay. Iso nagsukatak. Anya anarugate, kat 2 oras mula nga insuot. Kan saan kamot arimwar tapno marugitan ko ma. Ay, basta narugit, nay. Mum nga min anya Banang. Jak makaturog nung narugit ti badok. Ay na, nagadon ti lalabaan akawusmaw. Oh, simpre Tagsukatak nga ron di maurnong. Ala, itake din maturog. Rabiin. Sa dino tinapa naman nakasapsapa. Nakariinga ngawang ka. Nasapa ak anapan ijay balay da marimilyang. Napan ko inalatay tangdan ko anagiruot ijay paraangan ken likodan ti balay da. Takuna namag nga itanga itud na. Ay nagsayatay. Kat titangdan ka, inggatang ko iti sabon anabanglaw. Ken shampoo anabanglaw. Tapno na bang lutamot Di nasayat, no kasta. Inaldaw tangag digaws. Di agsabon tamot iti nabanglo Ay, katuwan mo ta. Alaman nga ron, intan agdigaws to yan. Tagsabon ta, iti nabanglaw. Sigay, aggidan tangag digaws. Ay, katuwan aggidan ta na. Aginigod ta. Wala, mala, intangarudan ba daw? Ay. Data, nakasagay saya kon. Kain agbangbang luak pay akas tuyap. Ay, nagbanglo at talaga na ito'y perfume ni Banang. Deng, rumwar ka din. Ay, wun! Ay, agjutek ijay barangay hall. Ay, nene. Ay, sos. Ibusam samot kanday tabangbang lok. Gumatang kan tumanin
Ay, nagngina day tabang banglaw. Oh, Kan... Dene. Sabali man day ta jacket mo arumwar. Mabalin pa'y mat nga usaram jay jacket mo idikalman. Ha? Madalos pa'y mat. Oho, so katakbot ilabam tunday jay ta naangutan. Ay. Inaldawan nga agsuksukat ka, inteng. Naurnungan ti malalabaan akawis mo. Ay, agsukatak nga ron tapno nadalusak. Inaldawak nga ron nga agdigos. Di inaldawak mo't nga agsukat. Oh! Ay, kunak no di ka umay dito barangay hall kwa raw. Apaw, nagtaer ka itanggal. Kundi bisngay kapayain. Sakit. Ay na, nakabangbanglo ka. Ay, siyempre naman. Saan kan akas iti sigab nga dudumati payud maw? Saan kan nga agat kaldeng, nuang kan agat asaw? Ay, sumardeng ka man ba't? Sobra man ako na akong tisasawon. Agpay sumait. Ay ngam no ita, nagtaer ka anggal. Kas ti kapitan, kas lagaber na or... Ay, ayos! Wananggal, isuan na sayad da ita. Ti inal daw ka anataan. Ay, aginanaakman pa'y. Maribanang, Day. umayak man. Umay kay kan itilinutok apansay. Ay, agyaman akmare. Pag-isaw, mabisi na kaon. Nagadumutan tilina ba ang maray? Nay, awan sapay badum dito. Ay na bado amin ni Inteng Marituyang. Saan la abado? Agraman ulas kan pundana. Nagadumang agpaiso day talina ba among maray? Wen, Mare, agparikutak ita. Tainal daw mutten nga agsukat ni Inteng. Sipod man nagdaldalos iti bagina kat nagadon ti lalabaak. Kasta aya. Ay, imbag pa'y idisaan nga agdigdigos, tawan lablabaak. Kahit di mo kaya tapno nadalos ita ni kapitan iti bagina. Syakmut nga ron ti mabannog nga aglaba. Adamot washing machine niya maray. Ay, uray pa'y, Mare. Alangarudan maray, ag meriendakan. Kanumon da ito'y pansit nga inyagkaw, tapno mapunas ti bannog mau. Ay, wen man, Mare. Talaga ang mabisiin akong kahit. Ay, thank you manan, Marituyang. Ay, jakayat da ito nga isuot ba ng tadamansanan? Ikanak iti sa bali at t-shirt. Nakaarartikan? Kalablabamot day taa. Ay, adang harod mansana ka nay. Uray tada ka diti balay. Saan kamot amapan ijay ilay, wenno ijay munisipyo? Basta jakayat da ita, ang mga numakita da. Eh, si kaano isuot mo ti adamansyana? Ay, ibasura mo. Ay, kat napintas pa'y mat da ito a t-shirt. Kan basit laang mat tinaiman siya. Apay di ka makawawat. Ngarod kayat nga isuot adamansyana, nay. Jakayat, period. Puwira iris. Madlaw mo ka di ita ni pare Inteng maray. Dayta mo lang papataer ita muna nga ramidan. Kat, nagbalbaliw nga rudan. Masapol ka no, akanayon ng anadalos ti kawas na. Kan kanayon nga agdigos. Ay kat, mayat malta na bang lupay. Wen nga raw, sa bagay mayat nga agpaisaw. Amom nga min maray. No inal daw ka nga agdigaos, priskaw ti bagay. Kawamat. Uray ka di si ka maray, inal daw ka mga agdigdigaos. Natural. Nga uray awam mo asawa. Kawan Apay, masapol nga ada asawam sa kaagdigos iti inal daw. Sa bagay malamaray, mangtid ka man iti soy, kunso ka, taga-dubo man. Naimas ti si dayo Ay, wen maray, nagpartiyak iti taraking ko amanaw, kit isaw ti yadubab. Mabitla ang taikan ka, kabadaw. Ay, awanan maisuot ko ba nang di ka naglaba? Si kamutan ata aglaba iti kawismaw. Syakla aminan. Ay, kanayo nak ang mabambanog.
Idijak ag suksukat, ag reklamo ka. Ano ba yan? Itataka na yun nga ag sukat, ag reklamo ka lata. Ano ba yan? Gapaw, tanalaboskan. Na, Tulungan nakmat nga aglaba iti kawis mo Inusar mo la iti 2 oras, so katamon. ay na, narugit na rod. Ay na, kas ka lamang lukloko Ay, basta narugit ti kawas ka, sukat akon. Iti kasta, kanayo nak anataer. Mayat gayam tirik na, no inal daw anataer. Ha? Pues, sikat aglaba iti kawis mo. Saan asya? Ay, unay kan Maray. Ag konsumisyon kamatan kan ni Kapitan. Ay, nalabos ngamin. Inton kwan, pinanawa ko. Ay, saan Maray? Numabanno ka nga aglaba iti kawas na. Diing ka ipalondre kan ni Violet. Ay, ad-addan ajak kayat. Gastos laday ta. O di ano sam nga ilabaan ni Kapitan. Ay, agasam. Uray saan mo't anarugit ti kawas na, ang sukatan na lata. Sabali ti kawas na inton rumwar amapan ag-duty. Iti aldaw, agawid amapan ag-sukat. Iti malam, ag-sukat iti para balay na. Iti rabi ag-sukat iti para turog na. Ay, inaldaw akasta, Maray. Sa bagay makabannog ti aglabang agpaisaw. Ay, naimbag ko maano tumulong. Ang saan mat? Katala Ano, Sam? Ay, nakasaganan ti almusar, tabanang. Wen, sige, intan ijay kusina. Impapudot mo ti pagdigos ka. Unay kamutan inteng. Amin lakit din, siyak ti mga ramed. Mabalin mat asika ti mga ipapudot iti digos mo. Ay, saan? Si kangarod ti asawak? Ay, kanayo nak amabambannog inteng. Na, Ita, agraman pagdigos mo, syaklat ta ti mangisagana. Si kamutan kahit mo nga agdigosak mo no saan? Ay, uray di kan agdigdigaws, no syak pala ang ti mangisagana. Amin lakit din, kat syak. Ay, no di nakasikasun nga asawam. Oray awan ti agdigdigos kan agsuksukat. Oray agad ang lita ko. Wen, Na? makamu ka. Total, bagimot dayta. Tanabannog akon amang ilablaba iti kawis mo. Tadinak matulungan. Ha? Di uray saan kang agdigdigos? Ni ba nang mut? Ay! Uray saan kang agdigdigos, inteng. Na, Makamukan iti biyag mo. Na maakon kan ka. Di uray agsinatan. yay! Ay, Kapitan, managdaldalos kang agpalso iti bagim itan. Ngam ti madi, di mo matulungan ni nanabanang nga aglaba iti ado apagmurngam. Anya nga ita, nauman ken ka. Kagawad, gumatangak man iti pumada ni Uncle Intay. Ay, na yan ang nagngisit ni Kwaraw, ga? Unay mo ti panang katawa mo ken ni Kwaraw, marituyang. Win nga raw, mababain na ka. Sapay nagado ababalasang dito iti resina ni Kagawad Kwana. Kahit pudnumot ang nagngisit ni Kwaraw. Sapay ulitin na pailang. Mabain ako na talaga. Kaya't kunti aglamang. Ay, inay, papanam nga rudan ngay. Mababain na nga rudan. Inakaon. Unay kamot nga minan, marituyang. Kakaiso na apoy naman, inabog mo pa'y. Kahit ibagbagakla ang mat anangisay, tapudnumot, apay ngay amasaktan. Ay! Ay, nagbayagan ni Kwarog agumatang iti pumadak. Hay, mala daw akong iji kasar nga atin darak. Nay, isudaytan. Ay, darasam Kwarog. Magrugin di kasar. Ayan di pumadak. Sana ka nakagatang anggay. Na, apa saan? Kasanaw. At dahil din ni nanatuyang. Kat pirmi nga inuyaw na. Na, anya nga, ti inuyaw na ka. Nagnisitak ka noonay.
Ay unay matenday dya ako marek. Mababay na, ta nagkikinitan dagiti babalasang, sada nagkakatawa. Day tala ang tipagsakitan tinakamaw. Day talaang kunam. Ay kat no nagsakit ti mauyaw. Si kaman mat ti uyawan da. Ay na, agawid ka kiden, Marituyang. Apay apagawidon nakmaray, kat kayat ko pa'y nga raw tiagis tambay dito'y tersinam. Nakauy-uyaw kamot nga men. Amin nga umay gumatang uyawam. Iso nga imbes sa gumatang da. Pumadaw dad. Ibagbagak lang matipod na. Ay namare, nasakit, ti mauyaw. Ay kat ba'y amasaktan da. Aldawan, katawan pa'y buena manok. Tamin nga umay dito tersinak kat uyawam. Imbag kumamang nga ron nung gumatang ka. Ay da, kompleto ak ijay balay may maray. Saanin amasapula gumatang ak itilakaw. Umayak lang agparier dito'y tersinam. Ha? Badaw, kita ni Kapitan Numagna. Kasla maidugmam. Ay, aguyaw ka man din ako nakad. Kahit po numag, uray kita Iso siguro tera alamidom Noda ka dita tersena ni Marikuana nga niya. Ti aguyaw. Ay na, nagadaw ti mabalin nga uyawon ijay tersena na. Tado dagiti tataw mapan ijay. Hey! Isardeng mo man day tanga ugalim si Katuyang. Maditikas na nga naramiday. Warog, Apay antay, ay ibaon ka man. No, mabalay. mabalin na antay. Ikan ka iti sang hagasot. Ay, ingka man gumatang iti Ricardo di tatersena ni Marikuanang. Diyak kayat ti mapan gumatang dita. Tapay. Sigurado nga daman dita ni Nanatuyang. Uyahon naktumanan. Kasta aya. Sa pa'y pigsaan na ti panaguyaw na. Sana ikatawa. Kababayin ka dagiti makangag. Itilaangan sa bali at tersena ti paggatangam. Ay, unan nga. Labsam latan jay tersena ni Marikuanang. Saan mo apampansinan? No makitam ni nanam atuyang ako nam anauya. Asos, apay ngay. Anya nga apay ngay maray. Sa bali matan tinagturungan ni Kwarog at Tersina. Naa. Kita ti panagnanamaray. Naa. Agpadadakin ni Uncle na akasla maidugmam. Umay kumagumatang dito, ingam gapot na nakita na ka. Sa balin, tinagturungan na. Di ba Ay awanan ti umay gumatang dito, Tersinak, gapukan ka. Di nakman pabasulan. Adda ka mod ngamin dito, anak ka uyaw. Kasano ak amakalako ngay no kasta? Angkal, ni Auntie ngay. Ay aglutluto ije kusina. Nagatang kun ti Ricardo ngay pagpagatang ni Antay. Ay impagta di nakainuyaw ni Nanam Atuyang. Ijay sa bali at Rosina tinaggatangak angkal. Jesus, ay agree rin ani kagawad ko nang. At damat nga minijay ni Nanatuyang. Ay na, bye-bye amon inteng. Kaya't mo ay akanayon latan ang mauyaw ni Kwarog. Ay sigurado nga damay baga ni kagawad ko na. Kapitan, addaman la damagakan ka. Anyo day ta? Apay ngay asabali mo ten atersin na tinaggatangan ni Kwarog. Kunakon kat adamagam day ta. Ije ko matersinak at tinaggatangan na. Kwa kano? Adan ni Marito yang ijetirsin ham. Ket, di na kayat ti mauyaw. Kunakon ka. Saan na bali? Dumot ti gumatgatang ititirsin ham. Saan lang mo't ani Kwaraw? Ay awanan, Kapitan. Kabutang dati gumatang, gapukan ni Marituyang. Aya? Ay, ipabarangay kun sa ni Marituyang. Gapo itinakaro a kinauyaw na. Kabadong, dumagas ka man bit dito'y tersinak Apay maray. Kabadong, bagbagaan man mat ni Marituyang, ta isardeng nan tinakaro a panaguy-uyaw na. Nakaro apan naguyaw ko na maray. Wan,
Amin nga umay gumatang dito tersinak. Uyawon na. Iso asabali ti papananda paggatangan. Day, jak amo day ta. Imbag ko man uyawon na laang katawan na pay mo ida. Ay madi talaga day ta, Maray. Iso ngawa nanti umay gumatang dito tersinak. Amom ka di alim 5 pisos tinaglakwak itinagmalam gapo ko ni tuyang mo nga uyaw. Yeah. Magibabain ka talaga si Tuyang. Na, tapay manang. Amin ka nung agatang di tatersina ni Marikwanang. Uyawan. Amin ayamag. Amin ka now. Saan nga amain? Kung naking ka, saan ka nga guyoyaw? Padasag ti saan nga aguyaw? Ay isardeng munday ta ko nanay. Awan ti maibaon ko nga umay gumatang, Maray. Eso asya kon ti umay gumatang. Ay kat nasaya at mo't amaray tapno makapagistoryata. Ay, imbag taawan dito'y ni Marituyang ita. Binagbagaan sa ngamin ni Kabadong. Iso asanin nga umay dito tapno aguyaw. Ay, nasaya at matno kasta, Maray. Adukat, ti kayat ko nga istoryaan kan ka. Sige rugyamon. Sige, Maray. Amom ka day Ay, Maribanang! Naa? Si Kamanan? Nangagkukag nga dakayat nga istoryaan ni Maribanang. Ay na, Marituyang, kunak no saan ka nga umay ita dito'y Teresena ni Marikwanang. Mabalin ka di asaan kat nakita ka. Apay no nakita nak. Mas daawak maray. Boyongan kamutan. Anya! Pati boyong ko, madlaw mo pa'y. Sapay ang kiyad-kiyad ka magnaay. Mangrugi ka manan nga aguyaw, Mare. Kan ay saus. Puraw mo't amin ang dagita buok mau. Pati buok ko. Ay, osturaytan Marituyang. Isardeng mon nga uyawan ni Maribanang. Maray, anya ka ditigatangam itayan. Ha! Gapo itirurod ko. Nalipat akong jagatangag. Ay, lagi pom Maray. Tapno adamag gumatang diti Teresina. Ay, saan nagarudan amalagay tagkabawan? Na. Kita ang mga minanay, puraw amin ang tabuk na. Takarkarwan na pa'y timanguyaw kanyak. Ay namaray, saan nga uyaw dayjay, ibagbagak lang timakit kita. Agawid ak manlangan. Ay, Maribanang. Diyan ngay gatangam. Maray, agsubli ka! Kunamutlan asino. Ay, mas ad-adumat ti uban nangam siyak. Maribanang! Ay, nasaya at nasabat ka, pari badong. Naggapuak ngamin iti Teresena ni Marikwanang. Mapanak ko magumatang ang nagbabawi ak. Tainuyaw nak ni Marituyang. Anya, inuyaw na ka ko na, Maray. Ay no, makaung-ungetak, pare. Talaga nasakit tinakam ko. Uray si ka kumari na, uyawin na. Awan nga ron ti pilpilyan na. Amin ataw ang makita na. Uyawin na. Kunamatlan perpekto atao. Ay, siya kaunti dumaw dawat iti dispensar, iti day tangay naramin na king kamaray. Ay, siyak ti mababay. Ipagpagapok lang amin kan kakak, pare badong. Namin anok mo, binagbagaan. Ang jakman amaw, nuape anauyaw lata. Ay, mapadasan na lang ti mauyaw. Ay na, mga nuuray laagsangit. Ay, nasakit tumot aterik na no mauyaw, pari badong. Apay nga abungot ka kanyak. Imbagak lang nga ti uban na. Sapay ulitin na pailay. Dinilaw ko lang jay dakkel abuyong na. Nita. Apay, dakas. Basta pa naguyaw, dakas day ta. Kunamla day ta. Tasi ka alaklakayan, anapunon ti kurtrek tarupam. Amen, madlawaw. Anya, uray siya, uyaw man. Kal, permiti kurseng dagita gurong mau. Sakit nagkarsang dagita dapan ti sakam. Adi mo pa'y mabugwan. Pwa! Ay, madya talaga ti ugalim tuyang Umay si Kantay,
Inuyaw na kamot ni Nana Tuyang. Ay, wen nga rod. Iso ang nagsakit tinakam ko. Kumarik pa'y mat nga rod ang uyawan nak. Iso nga ro dyan kaya atin na makita. Ay, anya nga ta, no uyawan tayo may. Diyan kaya ti aguyawan tay. Takunan ni Uncle Kaw. Dakas ti aguy-uyaw. Ikan tayo mat ay iti pagnakman na. Tapno sumardengan nga aguyaw. Nalaingak mat kahit nga aguyaw. Ay, pagsangitan tayo man mat daya tao. Sige. Numaminsan pa makita. Uyawak mamay. Irantak mat nga agkita kami. Tapadasak man mat nga uyawan. Ang di mo ibagbaga kinangkal. Agungat day dyan. Kano day tamo ti planok nga aramidan, Mare. Uyawag mat ni Mari Tuyang. Ay, napanunot mo mat nga aramidan dayta. Wan awanan ti aggatang dito tersinak, kas makita mat, gapukan kwa na. Wen nga rod mapandaamin na iti sabali at tersena. Inabugnan sa amin na customer kaw. Nalaing tamat kat nga aguyaw. Saan ka de, Mare? Nene, iso day ta sumuungat, Mare. Nagmayatan ti timing na. Sikati umuna ang manguyaw kan kwa na, Mare. Mare Tuyag, mabalin ti agdamag. Ay, pay amat nga agtugawak pay amaray, tapno masung batak anaimbag day ta sa ludsod mau. Ay damagak laeng mat, no nagsagaysay kan. Tanay, kuso-kuso mat day ta kulot-kulot abuok mau. Sapay, anya dagita agtitin nag-apuraw dita abagam. Ay sos, madlaw asaan kang agdigdigaw sa Mare Tuyag. Guray kayo man. Pagtintinulungan dak sa matan nga uyawan. Nag-lipstick ka nga agpaiso, ngam saan mo matabagay. Anya timako na maribana. Ay na, ad-adda apim muskol dagiti bibig mo, Mare Tuyang, anak ang isngisit. Ay, aguray kayo mo pagsaunda mag. Ay, sana mabalin nga agsao ka. Tamabasa kami ka ni Marikwanang gapo. Iti kapig sa ti panag-shower day tangiwat mo. Wow. Ereklamo kayaw! Nakauyaw kayaw! Kunamlan napipintas kayaw! Ala, ingka agreklamo, Maray. Kadwanda ka pa ano kayat mo? Talaga mapanak! Napanin nga agpaiso, Mare. Pay-paysunan sa mati agreklamaw. Kubayam anya ko ma. Napadasan nan tinauyaw, Maray. Wen oray la makalwa. Mabalinti agreklamaw, Kapitan. Ay, wala. Apay, anyat ireklamaw. Mabalin ka di nga agsangit akpay. Na- Tama ka sang sangit ang aminaon. Ay, sige. Agsangit ka lang ta. Ay, nagsakit ngamin tinakam ka. Ah. Gapo iti naramay dagiti kukumare kanyak. Eh, asino ako kumarim? Da kumari ko anangkan kumari banang. Eh, ano da kaya? Sinaktan da tireknak. Oh! Pinagsinublatan dak nga inuyaw. Iso nga umay ka agreklamo? Wan, Kapitan. Ay, nagsakit ti barukong ko anak nga giti pananguyaw da kanya. Ay, dahito lang ti maibagak Eh, no di mo kaya ti mauyaw. Di ka uyaw. Ita, amo mo, no kasano kasakit ti mauyaw. Wan, Kapitan. Aday wanda ka dagiti friends mo. No nauyaw ka. Apay, kaya't mo aguraan da ka? Ay, saan Kapitan? Iso adi ka uyaw maray. Baday to. Napan ka nagreklamo ka ni parenteng? Gaputay inuyaw da ka, dagiti kukumaray? Wan, kukumarit kida. Ngam isuda pa'y timanguyaw kanya. Ay, rumbang lang day taking ka. Kunak man no isakit nak. Apay akasla na yun ang pa'y dagiti manguyaw kanya. Hindi pa ya, binagbagaan ka. Angam di kamot dimngag. Kanya nga ita, si kantinuyaw da. Masaktan ka mo ilagayam. Iso basol mo mutlang day ta. Gunggunam.
Nay, ang damot ni Nana Tuyang asan ngagsuksukat. Ay may sakamot amang uyaw kan kwa na kwarog. Inuyaw nakgayam iday. Umayak gumatang sa anak nga aguyaw. Sigurado ka asan kan nga aguyaw? Sanon, iso asandak meten nga uyawan, tamasaksakit anak. Ay ka nasaya at amaray no isardeng monti aguyaw. Wen maray, binagbagaan nak nga may ni Kapitan. Ay na Toyang, saan ka nga aguyaw, no di mo kaya timawyaw? Marikwanang, anya day taawit-awit mo o nakasupaw? Daytoy maray. Ako ayuda. Into ti barangay. Adda itad ti barangay nga ayuda? Wan. May kan amin ang nakalista tinagan na. Na, apay ngay, awan mo timbagbagada kasta. Ay ka siguro. Awan nagan nyo listaan. Apay nga awan ngay, katagakabildatan kami mat kinibadong kaw. Apay, kabagyan niyaw ni Kapitan. Na, kayat mo asawan, dagitila ang kabagyan ni Kapitan, ti may kan iti ayuda? Kakasla kasta Tamin ang nakalista nagan. Kabagyan ni Kapitan, kan Kapitana. Na, Ay, nagano ti karga da iti ayuda ang naawat ko, kwaraw. Uyaraw kagawad. Anda ka sardinas, bagas, noodles. Anya nga ayuda na ito pagsasaritaan niyaw. Ayuda ngay warwaras ni Uncle Kao. Nay, apay nga, ngawan ti ayuda may kinituyang ka. Ay, awan na niya. Marikwanang, masungbatam ka day ta sa ludsod ka. Ay, kastay imbaga ka ni Marituyang itay nasabat ko. Awan ayuda yaw, taawan nagan yaw, ijelistaan. Aywan, malagip kaon. Awan gayam ngagpaisonagan nyo listaan. Apay nga ngawan. Siyak man lang ang timangsong bat ka ba dong? Awan nagan nyo ijelistaan, tasaan nyo akabagyan ni Kapitan. Apay, kabagyan na lang tinakalista. Kabagyan na kami mo ni Kapitan na. Kumpare kayo laeng, tataba daw. Unyag paisaw, saan kayo nga agkabagyan kan ni Kapitan? nakaawat iti ayuda ni Marikwanang kunang batong. Wain, oray ni Kwaraw. Mas daawak man, taawan mo't para kadata. Naitangarod kay. Dagiti kanulaang kabagyan ni Parinteng ti makaawat iti ayuda. Apay, kabagyan ni Kapitan ni Marikwanang. Saan mo ti panagkuna? Talaga matasan. Nagkunakan kang agkabagyan da. Ay agriritan to yan. Sana mabalinda ito ang mapaspasama. Naskanla ang agririta. Kagawad, anyat makunam itinaawat mo nga ayuda. ay ka, siyempre, naragsaka ka, Kapitan. Ay, nasaya at nukasta. Kaanong tumanan jay sumarunaw? Apay, naibus mo di ayudam. Ay, saan pa'y magkindi, Nagadumang naman. Isungarod nga ibusem pa sa kanto agdamag no kaano dyan nix. Damdamagaglaan, Kapitan. Hey, nagmayat ka nga ti umawat iti ayuda. Sigurado nga amin kayo akakabagyak at makaawat iti ayuda. Ay, uwan ata, isuma lang ti padpadaan ang nagiti daduma akakabagyam diti barangay kabildatan. Tanay, kabagyam sa amin, Hoy, pangkalawit na ito iti butos kagawa. Pagtitipunan tayo amin dagiti naawat tayo nga ayuda, Kwarog. Tapno ado. Unantay. Takunan ni Inteng, adanto kanumanan maawat tayo. Sigurado nga damanin nagan ko listahan. Uncle ko ti Kapitan ko naman. Mabalin ayamot ang maikat tinagan mo itilistaan. Kinuray tinagan mo, Antay. Sigurado asan na may katitilistaan. Ay, padasan ni uncle mo nga ikatan, tadyak kasarsarita. Ay, sus, nagrigatan nga iti kasta. No kayat na ang mabalunat, ay kat, ikatan na tinagan ko. Sigurado ang mabutang ni Uncle lamang ikatitinagan mo, Antay.
Apay ngagsirip-sirip ka di tatawa, paray. Day. Adda kagayam dito yung unag ti barangay hall, paray. Kanayon nakada dito. Kahit mabalinto mo, nag. Agpigat ka. Tanarog itisakan. Ha? Ay, si Kaki Dimot, paray. Gaputan na ka-tiles. Pagpigadin na ka. Uy na. Narugit nga ron tisakan. Mabalinan, paray. Nalinis mo din. Munag ka. Sige. Tugawan ko na. Saan pa? Saan adi takot yun ti pagtugawam? Nay, apayasan ngay. Saan kamit nakabagyan? Kasta. Dayta, ti kayat ko alaw-lawagin king ka paray. Isungay mayak dito barangay hall. Anyat kaya't mo alawagan. Dayta, kabakabagyan na dayta. Na. Ilista maamin na kabagyam. Kit isuda lang, tinaikan iti ayuda. Anya kumatdakis na. Apay ngay, asaan mo ngayon lista tinagan mi kanitoyang ka? Apay nga ilista ka di kay kabagyan. Nagadun na kabagyam. No amin na taga-kabildatan kit nakalista. Talaga akasta saan kan nga agreklamo? Awatem latanti kinapod no adita agkabagyan. Kain uray ka ano man. Saan tayo mabalin nga agkabagyan? Awan lang tatuya. Saan na taakayat abigbigan ni parenting akabagyan na? Napan mo kinasarita? Wine, sungarab tinagapak. Dita barangay hall. Impilit mo kumaa nga agkakabagyan tayaw. Saan na nga rin kayat? No kasta, saan latta ang mabalain ang mailista tinagan ta kadagiti maikan iti ayuda? Wine, saan ka no mabalain? Addan samat gura ni Kapitan Kadata. Addan sa ngagpaisaw. Malagip kaun ba daw? Amukaw no apay asaan na taakayat nga ilista ni Kapitan. Ibagaman, no niya dayta na panunod na. Gapo iti saan tapa nang ibutos idikan kwa na. Ay, wala niya. Saan tapay iday nga imbutos ni Marikwanang? Wine, saan na talaga? Natuntun ni Kapitan no asino dagiti saan anang ibutos kan kwa na. Ay, pudno to yan. Ay, naglaing kan nga ng panunod iti dayta. Very good ka ita. Marituyag, napadasam ka din tinakaawat iti ayuda. Damagam pay laeng dayta. Amom lang arudan, ada kami laeng kinibadong ko ti saan anakaawat iti ayuda. Awan nga mintinagan nyo iti listaan ka. Saan mon nga ulitan, Maray? Tanagsakit adenggang. Saan nyo mat nga minakabagyan ni Kapitan? Saan aday tatirason, Maray? Ti saan may apa nang ibutos kan kwa na ti makagapaw no apay asaan na akayat nga ilista tinagan may. Da kayon tumat nga main. Basol yumatlaang no apay asaan ana ilista tinagan yaw. Basol mi payitan? Inton addan tumanin eleksyon. Amuyon ti aramitan yaw kanikabadong. Mapilit da kami nga raw no saan may akayat. Ammo Maray. Amin nga adda tersina na diti kabildatan. Nakaawat da iti ayuda. Amin da gita, kabagyan ni Kapitan? Amin da ngamin anang ibutos, kan ni Kapitan Idey, kat naikan iti ayuda. Saan anasaya at da ito'y ang mapaspasamak dito'y barangay, Maray? Kastala ang di ko nama. Ta saan ka ngamin anaikan iti ayuda? Kano addan tumanen sumaron o nga ayuda? Ay, di mo ibagbagan, Maray. Tamarurudak laeng amakangag. Kat amin kaming tumanon, mawarasan. Tata ba daw? Intay manin makipila para iti ayuda. Umayak kumamot ang jakmut kabagyan ti Kapitan. Ay, sayang. Kinabagyanan gayam itan ti pangibasaran. Tapno makaawat ka iti ayuda. Wang tata ba daw? No kabagyam kumamot ng angkel kao, derda kumamot nagan mo iti listaan. Ay, awan. Di na kami gayam kayat nakabagyan. Ipilpilit ka hanggang saan nakakaya. Oray si ka, Maray. Makaaw-awat ka mo iti ayuda. Katwan, Maray. Maikamanuday tuyan nga ayuda anaawat ko. Nagswerte kayaw. Mayat gayam ti makaawat iti ayuda. Uray saan kan nga aggatang iti pangkusina.
Siyak maray, gatang agatang, tawan mat maaw-awat may nga ayuda. Ay, apay, nalipatan ni Inteng akabagyan na kayaw. Ay saan mo nga ipalagip, maray? Bayam, ta ipalagip kunto. Ay saan bay amo no nalipatan na kami ni Kapitan akabagyan na. Ay, kita ang dungaw. Padata itinaawat nga ayuda. Ni Kwarog, andan tumlayawid na nga ayuda. Naragsak ka, makaawat tayo iti ayuda, Inteng. Apay, di mo makita ti rupa dagiti nakaawat iti ayuda. Ket nakaisam da amin. Oh. Kat, kasanungay dagiti daddo maasaan ang nakaawat iti ayuda. Ket, suri na lang sa kanila. Anya asuri nga ibagbagam. Ha? Amam, uray lang makaluan ni Marituyang itay nakasaritak. Tasaan daan nakaawat iti ayuda ken ni badung na. Apay ko ba nga ikakdagita saan anang ibutos kanyak ngay? Makitam ti kasta arason mo. Amin dagiti inlista. Ket, butantis may kani kagawad ko nang. Ay, kunakon ket. Kabagyan ko naklatan Ang kinapudno na. Butantis ko ina. Sige, panawan kan, tamapanak agluto. Naawat mo di ayuda, Mare. Win amare, si Kangay, Wen Shakti pers ang nakaawat. at danto kanumanan. Iso matibagbaga ni Kapitan. Adupay kat dagiti nakapila dita barangay hall. Itala ang anaamuak nga ano gayam ti kakabagyan ni Kapitan diti barangay kabildatan. Nakigtutak met nga rod. Tapon no gayam nga adu ti kakasinsin na. Dagiti uncle kaskada auntie na. Kunak ano nila ang kwarog ti kaanakan na. Ay, aduda, maray. At dapay gayam kaanakan na abakbaket kan mas laklakay ngam isaw. Uncle nga rod ti awag da ken ni Inteng. Maray, apay nagpuskol matan ti asok nga gapgapoy di kusina yaw. Ha? Ay, wan! Ay, nalipatak moten amadamagayam ti panaglutok. Umayak la ko magumatang iti Ricardo. Ay, sapay na pan nakimiting ni Inteng ijay ilay. Ay, Ricardo gayam ti gatangam, ay agawid kat adagos, tanay, ang mga numapuuran di balayaw. Ay sos, darasam ba daw, agayab ka iti bumbiraw tanay, dumakdakkel jay apoy ijay balay da Kapitan. Wine, nagayaba ka, uray saan data kabagyan. Ay katinta tumulungan amang sabsab ijay apawi. Katinda na, uray saan data kabagyan. Wan, kaasimot da Kapitan, numauram jay kakaiso na balay da. Saan ka na sumanaw? Indakidain, uray saan data kabagyan. Ay, sapay awan mo ti sabali at tumulaw. Ay, mas dawa man. Ayan lang ay nga tadagiti nagado kabagyan ni Parintay. Ang kain, dami-dami na uram ti balayaw. Agawitan ko araw. Imbaglakit din tatatatata ba itong anagayab iti bumbiraw? Ni man ngamin antimit no, anya mati inaramin na day ataw. Madama ka nung aglutluta ng pinanawan na. Napanggimatang iti Ricardo. Ay kunakon ko, maliwayan na tilutluton na. Gapo iti pan nakichismis na. Wala, umaykan. Agawid ta ni Jebalayaw, tayong takitaan. Ay kastaon iti danak ko ba nang kunak no nauraman da iti balay ta. Ay, no saan timulong ni Pari Badong, ay sigurado ang nagbalin adapo da ito'y balayta. Adak dito'y paray. Wine, siyak titimulong, uray saan nakakabagyan. Ay asino pa dagiti dadum at timbulong banang. Adak mat dito'y likodam, Kapitan. Ni Marituyang, Inteng. Dagiti nga dadum akabarangayan tayaw. Ay anyat inaramid da. Awan mo't gunggunay da. Da kamay, mapan kami kung may bangkag. Ang nakita may amor uram da ito'y balayaw paray. Iso nga imbay sa mapan kami ijay bangkag may. Timulong kamay tapno maidop ti apawi. Ay agyaman akuray amari. Uray no saan da kami akabagyan paray. Tulungan da kayo lata, kani Maribanang. Ay agyaman akun ka pare.
Uray pakatayan min kinituyang kaw. Kat tumulong kami lata kada kayaw. Ay, una yan. Makapaluwa ti kasta nga imbagam, pari badong. Ay, wan nga ron, Maray. Uray siya. Maisurot ak ngagluwa. Ay, Uray siya. Maisurot ako. Ay, Apa yan? Nagsisinangit kayo umatay. Nasayaat kaya matao da pare badong kan marituyan. win nga rod. No adanas ka na maikan iti ayuda. Awan sa bali no saan nga isuda. Katwan mo't nga main, paray. Kwaraw, aday bagak. Anya day tangkay. Ilistam ko tinagan da pare badong kan marituyan. Kadagiti maikan iti ayuda. Ay, sauce! Ay, thank you, Kapitan. Kwarag. Amom ka dito spilling tinagan kaw. Kaya't mo nga spilling ay. Sana yung tamaw. Ang mga numalipatam di kaburlisan nga pilyedo may ganituyang kaw. Di ka madanagan paray. Amo ni Kwarog da ita. Sigurado kayo Naglaig ni Kwarog iti sleeping. Iti spilling. Kat no 90% grado kiti spilling iday. Oh, Ay na nga to nangato Unak tubod kan ka. Naggapwa marituyang. Dita barangay haul, Maray. Ay na, una yan anagdagsan da ito naawat ko nga ayuda. Bikin ni badong ka. Ay, nasayaat mo ta. Tada kayon tinakaawat iti ayuda, Maray. Kautin lista gayam ni Kapitan tinagan mikin ni badong ka. Ingkamutin makipila, Maray. Ay, saanon. Na, apay ngay asaanan. Sayang mo't jay ayudam. Ay, awan nagan ko ni Jelistaan. Nagan yon kanikabadong tinaisurat. Kasta? Awan mo tinagan ni Kwarog, kasta mo ten ka ni Maribanag. Inikat ni Kapitan. Kayat mo asawan, Maray. Saanan akin nabagyan ti makaawat iti ayuda? Saanon? Dagiti pudnong agkasapulanan, dagiti nakalista. Malangaraw, yawid kunday to'y ayuda na awat kaw, Maray. Taitaypay nga agururay ni badong kaw. Kasta Kapitan. Nasken ngagbalin ka apatas dita barangay mo. Ninsamit pare badong jagi bilbilag iti irik iji-igid ti kalsada. Isawang kail. Apay di na mo abawal ti agibilag iti irek, iji-igid ti kalsada. Saan na nga mawang kail? Kino kanayon nga iwarwaragawag da abawal da ita. Nagsakit to pa yung ti karabukob ko amang ipukpok ka wang kail. Ay, ikaman kidi bagakan ko na abawal ti agibilag iti irek, iji kalsada. Unang kail, inakibagakin ko na. Ibagam asyak ti nang ibaga. Tatapataw, kanta kayat nga ibaga ni Uncle Kaw. Inbound na ka? Wine, tanakita na ka nga gibilbilag itirik dito'y igid ti kalsada. Kat bawal da ita. Way, namo ka bawal. Apay ngay ngarot nga ramidang pay lang. Naglawa mo ti di plaza pagbilagam. Kaya't kung nga ron dito'y igid ti kalsada, tamakita da kiti tattao, nga adaw ti erikaw. Ay, kayat mo ti agpasikat. Ay kadwa na, apay dagis saya ti agpasikat. Sige, tamapan ko ibaga kini Uncle ko dahi tarasun mau. Ay aguray kang kwaraw, taday bagaking ka. Ano dahi ta? Kaya't mo, taginom ta. Naguray, tamapan ko pa ibaga kini Uncle Kaw. Akayat mo lang ti agpasikat. Ay sanayin, apay nga ibagang pailain. Umay kakiday, taginom ta. Kasanungay ni Uncle Kaw, katimbaon naklang. Baybayam nga ruday, umay kan. Ayan na nga tan ni Kwarugan nga imbaon ko. Nangibaunam ayakan kwa na. Kung nakamapan na ibagakan ni pare badong, abawal ti agibilag iti irek iti kalsada. Napan na siguro imbaga Nakabilag pa ti irek ni pare badong. Ay wan, sapay sinakop ng Sanje Kalsada. Nagturad na iti akong paray. Bawal lang arudan nga aramidin na lata. Ay, sana balay. Kunamot nga imbaon mo ni Kwarog amapan mangibagakan kwa na. Madama-damot siguro nga agsarsarita. Amom matanday siya akong parem. Nagrigat akasarsarita.
Apay nga aginom kayo kin ni Kwaraw. Wain, tapno saan nakalapdan nga agibilag itirik di ta kalsada. Apay, lapdan na kaya. Uwin nga rod, baong ka ni parinteng. Patsamba na ita, Kapitan. Si kalaang ayat agbilbilag itiirik dito'y igid ti kalsada. Ado kamay, mapayasak lang ti umay na binagaan. Patsamba na ita, Kapitan. Isumot lagayam asaanin ang nagsubli ni Kwarog. Tamadamada-gayam nga inom kan ni Kabadong. Kawan, itay dapay dita sirok ti mangga nga gininom. Ay, isumot lagayam asaan lata nga isardang ni Pari Badong ti panagbilag na iti irek. Ammo na abawal. Ngam talaga lang anatangkan ti ulo na day tatao. Saan na akayat ti mabagbagaan? Nebel, teka kaun tatabadaw. Uwin nga rod, iso nga agawid kan. Talaga agawid na kaun. Ay, aguray ka. Saan na dita? Ipagnan nga agawid. Ay, sana yan ditawi. Ay, nijay, tipagnan nga agawid. Kahit mo asawan, diritsaw. Una, ay mapukaw ka, nukwa. Agliko kan tao, no makadanon kay kurbahan. Kuna ka man o diritso lang. Ay, nabartag ka na talaga, Kwaraw. Siyak ti Patsyam, sa anak pa yan nabartag. Maribanang, ayan ni Kapitan. At da ije barangay hall. Apay aya, mare. Nakaturog ngamin ni Kwaraw ijay waiting shed. Dah, apay ang naturog ijay. Gapo siguro itinakaro abartag na. Ay, kasjay na ngamin kat. No masubraan na ti aginom. Ibagaman kin ni Kapitan tamapan na iyaway. Sige mare, ibagak inton agawid. Ay, ibagaman ngamin kan ni Badong mo. Adi na barbarta kan ni Kwaraw. Di mo kanu ngamin barbartakan ni Kwaraw. Nagkuna, Ni Maribanang, tanay, saan nan nga amo tinagturugan na. isungarod abinarte ka, tapno saan na nga amaw ti pagturungon na. Imbagam kumama ngamin no sa dino tinaskan apagturungan na. Kaya't kung arod na mapugaw. Na sapay katawaan pay lang Kontrabida na gaya mitibiyag ka. Agpada na, kanya angkal na Kapitan. Ulit agmanen ken ka, Kabadong. Bawal ta agibilag iti irek, di ka igit ti kalsada. Ulitag man ngay bagamaray. Amok abawal. Agungot ni Kapitan. Aha, amo na yan. Matagungit na ta parinteng. Di mo pa ngamin nakita ni Kapitan nga agungot ka. Saan na nga mo tagungit maray? Iso ajak kabuteng. Amom, Kabadong. Isardeng mo ti agbilag ita igit ti kalsada, ta delikado. Madisgrasya ka dita. Siya, madisgrasya. Wan, ado ti madaldalisan dita. Ay, sana ka madisgrasya maray. Kun saan ka man anaw. Tandaan nam dayta Iso nga imbaon ni Kapitan ni Kwarog, tapno palagipan na ka. Wait, namaw. Ngam, anya ti inaramid mo, binartek mo mo ni Kwarog. Kaya naman, ti mabartek. Pampanunutan lang ni Kapitan, ti pagimbagan tayo akabaranggayan na. Ay, kasta. Ay, di nakiramraman na. Tadyak dengdenggan na kita. Din na ka talaga dayjay akong paray. Asinaw, Ni Paribadong apay, itala ang amadlaw mo, Kapitan. Kano na bayagan arororodan na ka na niya kumparay. Agibilbilag latta iti irik, iti kalsada. Ay na, saan lang nga ija igit ti kalsada? Pati nga ti kalsada pagbilagan na, Ay, wen nga rod. binagak mo tan, Kapitan. Ay, anyat ko na na. Saan ka no amabutengkan ka? Aha, imbaga na dayta. Saan mo ka no ngamin ngam mo ti agungot? Kastagayam Kunana pa ay nga ramiden na ti amin akayat na. Kastagayam Iso saan mo nga ibabaw ni Kwarog amang patigmaan kan kuana. Tabartakan na laeng. Jak masang uti mapan makisaritakan ko na. Bisyak ngamin ka. Papanam ko arag. Inakagpasata. May kakidi di tayo, taginom ta. Aginom tamanain.
Sabalin tumanin ti pagturuga. Ay, dadag mo na ya. Umay kakiday. Diyan kaya tayo. Agungat ni Uncle Kao. Apay, kabutan mo. Ni Uncle Ma. Una, tanaungay. Patsyamay. Muna yamit agungay. Di mo pa lang amin nakita nagungat kay. Umay kakiday, taginom ta. Sabay nagibilag ka manan itirik di ta kalsada. Kung naking ka ngawan makalapad kanyak, uray day tanga Uncle Mau. Unya raw, talagang awan kabutang mau tataba daw. Wine, awan. Uray pa'y sa nga pulo nga inting bating-teng, ti kasangaw. Yak mabutay. Maray, bagbaga man ni Badong Mau. Apay, Kapitan. Di na kaya't atong palang ti ordinansa ti barangay. May papaan iti panagibilag iti irek, iti kalsada. Isu at ipangibagaam, Kapitan, saan na siya? Binaga akon. Nasa isayaat nga may no si kaamis mo ti mangibagakan ko na. Tano siya, aga pa kaming tumanon. Aya, saklatan ti mangibaga. Ang kasano ang maibagam nga Kapitan, kat madama-damanan nga gininom kinikwaraw. Ha! Ay sus, inawis naman ang nikwaraw gagsyan. Kay kayat mat nga min nikwaraw. Ay, jak kayatan nga ibaon nikwaraw. Oray saan mo nga ibaon mapanlata. Da, awisin tum nga min ni Pari Badong. Ay na, Kapitan, bayam nga minan ni Badung ko nga aramiden na ti kayat na. No ngay madisgrasya. Kasanon ngay. Birbiro kam ni Kwarog, inteng. Sa dino ti ayan na aya. Nakadumog ijay lamisaan ang naginumanda ka ni Pari Badong. Kunakon ka. Tinasaya at ingkakit diyawid. Takababain ang makitkita dagiti tattao ijay. Win, sus, dakas tumot at talaga templuin siya dahil Pari Badong. Panagkunak, panawinan, tapno agunget ka, inteng. Ha? Ay kwa? No mabalbalin ka, jak kumakayat ti agungan. Angam kasapulan, tapno madisiplinaan day ja kumparen. Ay, inak man layawid ni Kwarugan. Na, anyamanan ay atikat katawaam si Kabadaw. Kita am na kita agulitin ka. Iyaw awid mo't ni Kapitan ni Kwaraw. Wine, binartag ko gayam ni Kwaraw. Ay, kaasimot ni Kapitan amang iawid kan kwa na. Ay, kitanusan na. Nalakagayam nga wisin, day takanakan na. No arak ti pagsasaritaan. Ayun gayam, imbaga ni Kapitan nga isardeng munti agibilag iti irek di taigit ti kalsada. Ay, di ka laki baybayan may day nga inting bating-teng. Naa, Suruan na kiday. Apay, nalalayang kiday nga miti siya. ay kat day ta siguro at ipampanunutin na gapo ta iso ti Kapitan. Sa nagapot ay suti kapitan. Nalalaingay nga miti siya. Saan mo nga itulaw? Ay, dayumit anangat nga to dagiti gradok idigridwan na ngam isaw. Kita man day ta? Ita, suruan na kiday. 1 + 1 to, pay di nan to, pay amaw. Di na amaw? Wine, saan? Iso asan man nga gilalayng day tataw. Di ka lamabay na maturog iji-igit ti kalsada nakadumog. Binartag nakmat ngamin ni Tata Badong Angkal. Mamati kan tumot ngamin iti dayja aparswa. Sanak to na mamati kan kuana. Dapat lang. Liklikam dayjay. Mabaina ka dagiti babalasang ang nakakita kanyak ang nakaturog ang nakadumog igit ti kalsada. Ay, rumbeng lang ang babaen ka. Tanay, ano ti nakakita babalasang? Kababay na talaga. Sapay nagpipintas da. Jaksan kaya ti rumwar. Jak kaya't nga ipakita ti rupa kadakwada. Kinat-katawaan da kapay. Ay, talaga dya akong mamati kinitata ba daw? Ay, nasaya at may tanaka-amiris ka. Ay, babain naklaan. Ewan, isualiklikam da dya tao. Ay, Sus, una yan, ti pan nakadisgrasya ni Paribadaw. Ay, wun nga ron, Kapitan. Anyat na pasamak aya. Madama nga gibilbilag iti irek ni Badungkaw. Ididinong parmulatan jay tricycle. Ay, kasta? Ay, parintay, garayatin ng buti na. Ha?
Kapitan, apay di mo mang mangag ngagpaparayot ni Badungkaw. Ay mangmangag ko. Naipurwak nga bayan itiigid ti kalsada. Amok! Ada ije kanal. Katulungan na, Kapitan. Ay, bye-bye amo, ta dinakdengdenggan. Sige muten Kapitan, ning karayatan ni Badungkaw. Kaasi maut, itay pa'y ngagan anday. Jak kayat nga arayatan. Nasakit ka di pare. Nagsakit pare. Minsan napasit ti bagik na sakit. Kunak ngamin ka kahit. Talaga nasakit ti madisgrasya. Ken delikado. Ay, mangyarot pare. Pudno gayam ti kinunam. Oh, di na mangamin patpatsun. Ay, kitulungan na mo na pare. Ay, mabiit laeng. Sakbay tulungan ka. Wait a minute. Kanya taramidang pailangay pare. Ungtan ka pa iban? Ay, punay ka mo din pare. Nadisgrasya lang aro din nung tanak pailang, mate. Ay, naskantap na agnakam ka. Oh, Ne. Hapay nga tumuda tayo mamon pare. Ay, danugin nagsabit tayo. Ay, saan? Ungtan ka laeng. Kasla mo dumanog ka. Ay, kastuyak no agungatak. Kasla dumanog ken kumugtarak itinangatok. Ay, kasya nagbuti na pare. Kasya nagbuti na. Hitaray na ko ni hospital. Ay, yak pa'y kaya't na mabalo ni tuyang ko pare. Kasano asaan ang mapakarwan ni Kabadong Mare. Kat uray la nagtamble-tambleng idi sinagi jit tricycle ang nakaparpartak. Nagtamble-tambleng ko na Mare. Kat no ti istorya dagiti chismo saan nakakita iti disgrasya. Kat naminsan lakano ang nagtambleng. Siyak ti patyo Mare. Namin ano ang nagtamble-tambleng ni Kabadong. Ay, nakaro talaga ti disgrasya no mapasamak. Kawan, isuday tati kaya at aliklikan ni Kapitan. Isu nga ibaw bawal na ti agibilag iti irig di taigid ti kalsada. Maawatan mo't siguro itan ni Pari Badong ti kayat asawan ni Entay. Pilay-pilay pa lang ni Tata Badaw ng Kyle. Ay, imbag atag pilay-pilay lang. Nabiyag pa'y. Kalpasan tinapasamak ken ko na. Oh. Win nga raw. Nagri ka ta talaga tinatangkan ti ulo na niya ang Kyle. Ay, wala. Puno data. Isuasi ka. Di kag sukir-sukir. Tapno saan ka maipadakan ko na. Ay na, kabaranggayan! No bawal, rumbang asaan nga aramidan. Tapno awan ti maisagma. Nagado ti tanod mo. Ang kanayon nga daga apa dito'y barangay paray. Kanya tararamidin dagiti tanod mo. Agrunrunda da ba't akanayaw? Sigurado ka? Wan. Katno ibabaon ko ida pare. Nagado ti nabartag nga didinanog tunggal rabi. Ayan na, dagita atado ako na mga agrunrunda. Agrunrunda da nga rod, nay. Agreklamo tasyak, dandaninak dinanog, dagi istambay, idirabe. Ha! Tawan ti makita katanod na pagparayata. Dandani na ka dinanog? Tagkatawa ka pa ilang. Anya ko mati nakakatawa ni tangay. Ha! Dandaninak lang araw dinanog ay. Katawan nagpailang may. Awan mo't ni Kwarog dita paradaan da. Birbiro kam ni Kwarog. Ay, damagak no po nga agrunrunda da. Nakaturog ni Kwarog di tasalas. Apay, di mo nadlaw. Nakaturog ket imbal aldawan? Katwan, Saan na nagpasada? masadot ka no nga agpasada. Agpapadadan kadagiti tanod mo, inteng. Ay. Nagsasadot damot aminen. Nagsadot nga. Kat nung naggagat kami amin na tanaw. Saan kayo kanumi gayam nga agrunrunda iti rabi? Nagkunamay. Ni pare ba daw? Ulbud day ta akong pari mang Kyle. Di mo patpatsain. No kasta, kanayon kayo nga agrunda? Katwain. Irinabi. Isungarod amat maturo ka kiti aldaw. Takanayon kami mapuyatan iti rabi. Ayun gaya man ya. Nagrigat kaya ti agrundang Kyle. Makapuyat kan makabanaw. Oo amok data.
Santupay lang, agreklamo tayo ta kumparin. Di na lang mo matirigat mi atanaw. Ay, bayamon, saan kan nga gungat? Pasensya mo ni Tatam Abadaw, kabaw na! Anya ti ko na maray. Ni badung kumaray, dandani dinanog dagiti istambay abarteg idirabi ay. Ay sos, ay imbag ata danda nila ang Nakalisigayam ni badung kaw. imbag man tanalae nga aglisay. Un maray, kalpasan ang naglisay, danugan daman kuman. Ay o, nayan dagita nga istambay. Kat, anya nga iti inaramid ni Badung Mao. Timmarayan adagos Imbag kunam tanalaing atumaray ni badung kaw. Nalaing at talaga ni Kabadong Maray. Agasam man tanalaing nga aglisay, nalaing pay at umaray. Imbag lakit dahin tanakataray. Ti question itamaray. Ayan dagita atanod, arumbang ko mga agronda itirabi ay. Ay kat ni Kapitan, ti rumbang amangsong bat iti day ta a question mo, Maray. Damagam tuman. Kasano adamagag? Kat saan kami tupay nga agkit kita? Anya, saan kayo nga agkit-kita? Opisyal kayo iti barangay, asaan nga agkikita? Ay na, adakla ang mat ngamin, dito tersinak nga aglaklakaw. Kahit ayan ngay mat ni Kapitan. No maminsan, aday di barangay hall. Kan kanayon nga aday di balayda. Kayat mo asawan maray. Saan ka nga duty iti barangay hall? Saanon, bayamon day ta duty-duty. Awan to malamag ganab ka. Huh? Dito yak lang ang tersinak nga aglakaw. Saan mat gaya man nga duty ni Marikwan ang dita barangay hall maray? Ha? Day, apay ngay? Aglako kanulangan. Day tamot ti kunana. Ay sos, amo nga taniinting dayta. Damagaman kan kwa na maray. Tauray kanu dagiti tanod ket saan da nga grunrunda. Sos, saan nga agjut-juti dagiti kakagawad? Saan meten nga grunrunda dagiti tanod? Ay, kasanupay daytan. Anya nga iti pagbanagan ti barangay tayaw no kasta maray. Ay, turog met aturog ni Kwarog iti aldaw. Takunana, mapuypuyatan ka nung agrunda. No pudno ang mapuypuyatan. Apay ngay nga raw nga ado dagiti bartak nga istambay iti rabi ay abasta dalatan dumanog iti asino ang makita da. Apay, asino ay ti dinanog da? Ni badung kaw maray. Ay, hindi. Ay, sos, narigat ti kasta. Imbaga, tadanda nila ang kasanon ngay, nunadanog da. Ay, sapay laklakayanan ni Pari Badong. Saan mo tunay alakay ni badung kaw maray? Ay, saan aya? Medyo lumakay pa'y laeng. Napigsapay! Oh, kita inteng. Na, ay. Imal aldawan ang nakaturog ni Kwarog dito'y salas. Pudno ka de, amapuypuyatan dang agronronda iti rabi Na, kat no isumuti ko na. Ay, anyat mapaspasamak dito'y barangay tayo inteng. Tauray kanugayam ni Marikwanang kat saanan nga agjut-jutay. Na, adamot kan ko na titulbak ti barangay hall. Saan kanungarudan amapmapan ijay barangay hall? Ay, kita amot no dagita kagawan mo kat aramidan dati trabaho da. Ay, kita tuman ngagpaisong. Ken amwam no pudno mutlaeng nga agronronda da Kwarog. Ay, riingak ko man ni Kwarog. Tasyak man mati sumublat na maturog. Ay, may sakamot. Ha? Nalipatamsan asikat ti Kapitan, arumbang akanayon naalibtak. Saan aturog ti amaom? Naggapuak dito barangay hall. Kit amom, no niya tinakita. Ni Kapitan, Saan? Awan di jay. dagiti kakagawan, Awan da. jay sekretarya, kan jay treasurer. Awan da mutlang. Kahit anyalangan ngay tinakitam, Tinakita ki jay. Nakarikap a barangay hall. nakarikap, kanulunis ita. Isumay. Awan tinakajuti a kagawad.
Ultimo tanod, awan, pati lupon. Kat, ni Kapitan ngay, Ay, diya ka mo ah. Awan mo, ti pagdamaga kajay. kayat na asawan, si madutan dagiti kakagawad tayaw, dagiti tanod, kan oray ni Kapitan, si madutan. Mapan ko kung may reklamo dagitis, tambay akanayon na mabartag iti rabi kay. Dagiti dandani ng danog kan ka. At dadalat na kami ni tirabi. Apay, di mo nangag, ngagriyaw-riyaw da iti rabi. Nangagkuan. Saan da mabutay? Tawan tanod, ngagrunrunda. Imbaga mo tunday takin ni Maribanang. Jack amu no idanon nantaw, ken ni Kapitan. Nakaturong matdakwarog kan inteng dito'y salas. Sapay ang sinsinong bati panagurok da. Ay, inteng! Inteng, agriing ka! Hoy, inteng! Apay, bigatan. Anya abigatan asasawam? Maliman, panagluluto manan. Luto ka na. Anya ngay nga rutin naramid yung itinagmalam ka ni Kwarog. Ay, hindi kayam ko arog ti kaabay ka. Isugayam ti agur-orok. Ay, dua kayo nga agur-urok. Dua kami aya. Ay, kunak man no napan ka ije barangay hall. Kunak ama pa, nakalpasan ama ka inanaag. Kahit naginanakan ang nagmalmalam. Inlay-layon ko na. Aging ga iti rabi ida ito yan. Ay, bumangon ka dita. Riingam ni Kwarog. Apay ari ingem kwit mayat titurog na. Oh. Iwarwaras ni Paribadong ang nakarikap dya barangay hall kat awan nakajute. Na. Kat no imbaga ka ni kagawad ko nang ama pa nagjutay. Kat wan ko na na. Iso nga inted ko titul ba? Anya tigatangam ka Badong. Saan nakagumadang? Tama kaong ungitak. Ay kat saan ka nga agungot adito tersinak. Naggapu ang kanya barangay hall. Ang mawan mo tao jay. Nakalakpay, jeri daw. Ay wan anya. Siya kumagayam ti agjuti tangal daw. Kitanda ka mo dito, tersin ang maglakaw. Kat sayang mat nga rod ti mapaglakwak no jak aglakaw. Kasanungay, dagiti ka barangayan yaw, nga da kasapulan da, dita barangay hall. Ni man langan Kapitan ti pangibagaam iti dayta. Tanay, nay addan lakwak. Ay, awan pa'y serbeo barangay official, Mike. Ay kagawad, nagjuti ka di kalman? Siya, Kapitan. Wena, tanapan ka numan ni Paribadong iji barangay hall ngem awan ka no ti nakajutay. Ay kunak ano si kati agjutay. Nakaturog ak ngero. Ay naglako akmo. Ay na nga, dagiti daduma kakagawad. Aday jibang kagdaa. Nagitimot daduma, napanda nagpaspasyar. Ay, delikado tayo ka di Paribadong. Nalaing nga agistorya da jay. Katsikaman nga men, Kapitan. Jesus, virgin na tayo da jay. Awan ti kumpare-kumpare ko na. Waraw, itulog nakman ni Jay Ilay. Ay, magatultulog ang pailang tatabadaw. Mangkita ka lang iti sa balya pagluganam. Ay, kastaya. Mapan ko kung may reklamo di kapitan tayo kay. Ha? Nangkal ka? Ireklamam? Wine, tabaybayan na dahito barangay hall. Saan na nga aramidan di trabaho na. Uray na kayo at anod. Ireklamok mo ting. Ha? Pati kagawad. Makapanervyos matibag bagamam. Pangag nervyos ka. Ay, Pudno mo ta si madut kayo nga grunda. ay, kwa. Sige, itulod kan tatabataw. Nasayaan, Mike. Naglugan kan dito yung tricycle ka. Kung namito makaturturog ka. Ay, sana. Nariinga ka. Itulod kan. Nay, waraw. Apay nga, ito dito yung matinang ipagnam to yung tricycle mo. Saan ba ngagturong ijay da ito yung kalsada? Dumagasta pa'y dita balay ni Uncle ka. Papay dumagasta. Saan adita balay dati papadak? Ijay ilay. Nagigbaw. Nangikaw. Gamnas kan ngagsarita kayo pa'y kini Uncle ka. Sarita ka, bay. Hey, makangagkanyak na itang uncle mo kung naktumay. Wait, ireklamo ka talaga. Agraman amin nakagawad mo. Unay kabutin. Apay nga kat, agkumparita. Ay, awan ti kumpare kanyak.
Nubaybayam da ito barangay tayo. Ay, pare, agtugaw ka. Ay, diya kaya. Agtungtong tasakbay ang mapangkagreklamo, ah. Tanya pa'y kumati pagtungtungan tangay. Di nagpay pasangwan mati oray na tamnay akapay. Kape, mabiit lang at agpatimpla ka di kwarag. Ay, kung na yun ang mutin na. Uray ang kalkalyo apandisal. Pare, kun palaman. Win. Kalpasan ti kapay. Diyay mo't pampaulaw. Di pa inom mo kanya pare. Ara? Ay, kung na. Pampaulaw nga nun. Pasurutan tumutay, itipulutan. Tapno naragragsak. Wan, sige. Ay, nan ni kwarugan. Kwarag! Agtimpla ka man iti kape. Kan mga laka iti arak. Matuba lang kay. Mabit lang, ah. Tulod ka na di palayutan na bartekan, paray. Kalpasan na. Itulod kamay. Ijibalaya. Ewan! Ayan ni Kwarog. Hendak dito yung likudan niya. Na, Kung nagmandon nakaturugan ni Kwarag. imbaga ka sumurot. Tama nga no, ada masabat nga alalya. Ay, di nakman but-but ngan pare. Amamad akabutan ko, ti alalya. Hoy, Ah, da kayo ang nalalastog. ay, sus pare. Dagiti istambay at ang daninak dinanog-danog. Sandan sa taga dito, ya. Ay, agawit ako na. Makamu kayong di tao eh. Ay, naisanda kami ang panawan ng Kwarag. Makadandano ka kay. Ay, sus, Uray siya. nas ka na makalisyak. Anday, pakal ko. Siyak mamot ti tumanog. Anday, kumanan, anday. Ay, imbagtan na lang ang aglisay. Anya ngay, inteng. Nabangking ka di pa'y laeng day tapangam. Medyo aglungali lang itay nga mayatan tayo nilot ko. Anya ngay. Mamati kan asaan anatalgad day ti barangay tayo nga idadaulwam. Uwan nga rod. Puno gayam ti ibagbagan ni pare badaw. Kasanumat ngamin. Amin kayo nga opisyal, simadot kayo matan. Puwira ka da kami atanod Kwarag, agrunda kayo inton rabi Apay nga isudalaan. Sumurot kamot ngamin Umay. Uwan, sumuro taktap no sigurado nga agrundada. Ken bagaam dagiti amin akakagawad nga agtrabaho da. Ag-duty da. Isuday tati sumarunong aramidik. Ay, ipakpakitam tumat ngamin ti kinasadot mo. Iso atuladan da ka Pare, awadag, dagiti nalalastog nga istambay iti rabi. Ket no impatiliw ko iti pulis. Napanak itay, yung barangay hall pare. Ay nakitam ijay ni kagawad ko anhang. Iso kati nakajutay. Uwan pare, pinagkapinak pa yung harad. Binagaak amin dagiti kakagawad ko nga agjuti da. Sana mabalin nga daglangan-langan. Isumod lagaya man nakitak amin iday, yung barangay hall. Anya nga paray. Paray, ituloy mo pa ilang ayat agreklamo. Ay, saanin na pare? Ay da. Pay lang agreklamo ngay. Kat agtrabaho kayo umitan nga opisyalis may. Ay, Kapitan Enteng, agtrabaho kayo ngamin a barangay officials. Tapno awan makuna dagiti kabarangayan nyo.